Dobar dan, dobrodošli u Ergo Baby školu nošenja. Danas ću vam pokazati kako se koristi Ergo Baby Embrace. To je prekrasna meka nosiljka za novorođenče. Embrace je namijenjen maloj djeci od rođenja, dakle otprilike od 3,2 kg do otprilike 11, odnosno 11,3 kg. Kad koristimo Embrace za novorođenče, trebamo malo smanjiti njegov panel kako bi bio prikladan za skroz malu bebu. To ćemo napraviti tako da uzmemo nosiljku, postavimo ispred sebe i trebamo vidjeti logotip koji treba biti na opački. Zatim oslonimo nosiljku na sebe i zavrnemo je 2 puta kako bismo smanjili panel. Ono što je važno je da uvijek vidimo ovu naljepnicu. Tako ćemo znati na koju stranu trebamo zavrtati nosiljku. Embrace ćemo staviti na struk malo više kako bi bio dobar za jako malu bebu i kako bi beba bila na razini da je možemo poljubiti. Postavimo pojas na struk i zatim nam treba beba. Novorođenče ćemo dići malo više na rame i zatim nježno spustiti u nosiljku. Podići ćemo panel nosiljke i od tog trenutka je jako važno da uvijek jednu ruku držimo na bebinim leđima. Zatim ćemo križati naramenice, prebacimo jednu, opet primimo bebi na leđa i prikopčamo naramenicu. Zatim prebacujemo drugu naramenicu i opet je kopčamo s druge strane. Embrace je zapravo hibridna nosiljka, jako je meka, otprilike kao marama, a puno jednostavnije se kopča i postavlja. Kako bi nama bilo ugodno, raširimo si naramenice na ramenima i možemo još malo zategnuti. Provjerimo da smo napravili udobni položaj za bebu, dakle da su noge raširene, da imamo lijepi M položaj nogu i da je kralježnica svinuta u obliku slova C. Nosiljka treba pružati potporu bebi za glavu, dakle otprilike bi trebala doći bebi do pola uha. Sigurnosna pravila nošenja su takva da uvijek trebamo moći vidjeti bebinu glavu. Bebini dišni putevi, dakle nos i usta, ne smiju biti pritisnuti na nas i beba treba biti čvrsto podržana u uspravnom položaju. Ovako ćemo nositi bebu do otprilike 58 cm njene visine, kada će ona polako izaći iz ovog panela i onda trebamo promijeniti Embrace na način da mu produžimo panel, to jest da kad ga postavljamo da ne savijamo